Hari Om još jednom. Ono što bi vam na početku htio reći, malo smo razmišljali bili prije kako napraviti ovaj događaj, ovu feštu, i uvijek se govori na takvim zbivanjima hvala ovome, hvala onome, on je zaslužan za to što imamo jogu u svakodnevnom životu u Hrvatskoj. Međutim, postoji samo jedan jedini koji je zaslužan za jogu u svakodnevnom životu u Hrvatskoj, a to je Swamiji. Uvijek se trebamo sjetiti one priče kada je jedna familija išla na put, sve su stavili u kola, konj je vukao kola, a s njima je išao i pas. I taj pas je prvo trčkarao oko njih, znate kako se psi ponašaju, ali onda kako je sunce postajalo sve jače i jače, on je uzeo hlad ispod kola. I hodao je u hladu tih kola i onda nakon nekog vremena se potpuno izmučio. I onda je počeo razmišljati kako su ti ljudi očajni. Oni ne razumiju da ja njih sve nosim. Bez mene oni ne bi mogli ići dalje. To je jedna od najopasnijih stvari koja se može dogoditi u bilo kojoj organizaciji, kada mi pomislimo bez mene to ne bi moglo funkcionirati. Ono što, hvala Bogu, svi imamo, i ako nemamo trebamo jedni druge podsjetiti na Naham Karata princip, je taj da mi imamo priliku, mi imamo šansu nešto napraviti za sebe u ovom životu na taj način što na trenutak se prepustimo i dozvolimo da ta božanska energija Trijalak Poriđi Sida Pit Parampara može teći kroz nas. I to je onaj sistem kada mi kažemo Naham Karata, bilo da vodimo sat joge, bilo da organiziramo čišćenje ašrama, bilo da organiziramo nešto što ljudi misle da je možda puno zanimljivije od čišćenja ašrama, ali kao što znate, ti mali sitni poslovi, svi oni koji su, a vidim tu puno organizatora, ti mali sitni poslovi gdje ste nevidljivi su puno značajniji nego oni koji su, da ste vi na vidljivom mjestu. Tako da, evo, nećemo ovaj put nikome reći hvala, nikog nećemo imenovati. Zašto? Iz jako jednostavnog razloga. Kaže se da onog momenta kada nekom zahvalite, tog momenta ste mu platili. I tog momenta nestaje efekt karma yoga. Evo, ja ne bi dužio, ja bi sad još jedanput pozdravio sve naše prijatelje koji su došli izvana. Prvo bi pozdravio i pozvao Mansukrama, on je predsjednik fellowshipa, svi ga znate, pa bi ga pozvao da nam kaže koju je riječ. Pranam Swamiji. Hari Om, dragi yoga sestre i braću. Puno hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam ovdje. Dalje ću govoriti na engleskom. Okay? There's only one thing more to say. I wish you good luck, a successful work. Još jedna stvar koju vam želim reći, da vam želim vam zaželjeti i dalje uspješan rad. I hope many disciples will come more and more. Nadam se da će doći još više i više učenika. And you will all stay in the boat of our Gurudev. I da ćete svi ostati na brodu Gurudeva. Hari Om. Hari Om. Krishnanand je s nama bio ovdje kad smo prvi put imali seminar i evo ga ponovno ovdje s nama, pa može nam reći koju riječ. So Krishnanand was here with us when we had our first seminar in Zagreb, so he will have now some words for us.
Tehát nagyon szépen köszönöm minden magyarországi bakta nevében, hogy voltatok olyan kedvesek, és meghívtatok bennünket a 30 éves évfordulóra. Zahvaljujem se u ime svih mađarskih bakta da ste nas pozvali na ovu godišnjicu proslavu, 30 godina Joge svakodnevnog života. Visszamenőleg is azt a 9-10 évet, amikor Swamizsival Magyarországon nem tudtunk találkozni, de nagyon-nagyon sűrűn jöhettünk. Ide Zágrába, Belgrádba, hegyekbe, tengerpartra, várra, különböző helyekre, úgyhogy csodálatos szép emlékeink vannak a ti országotokról és a kedves meleg szívetekről. Još jednom se toplo zahvaljujem na svim mogućnostima što smo mogli dolaziti na seminare, spomene razne gradove gdje smo uspjeli doći isti Mađari i također se zahvaljujem na vašem toplom gostoprinstvu i toplom srcu. További szép satsangot, pranam, pariom, hvala lepa. Pošto nas je toliko puno, onda ćemo predstaviti i jednog iz čitave Slovenije, predsjednika Sveze, tako, Shankar Puri. On će nam isto reći par riječi. Dragi bratje in sestre, 30 let joge v vsakdanjem življenju, ki jo slavite vi danes na Hrvaškem, je častitljiva in hvale vredna obletnica. Znanje in nauk, ki nam ga podaja naš Gurudev, sta nam odprla oči, spremenila nam vsem skupaj odnos do življenja živih bitij in spodbudila v nas željo po pozitivnih spremembah. To mislijo vam vsem, dragi bratje in sestre, čestitam ob tem vašem prazniku in dovolite, da vam v imenu Zveze Joga društev Slovenije in svojem lastnem imenu ob čestitki izročim tudi to skromno darilo. Dipnaram Bhagavana ki jai, Deveshwar Mahadeva ki jai. Gurudev darshan dhanya ho, Gurudev darshan dhanya ho, Chaitanya Anand Gan ho, Chaitanya Anand Gan ho. Kare Gurudeva, Shesh Mahesh Kare Guru Seva, Mujhko Sharan Rakho Gurudeva, Mujhko Sharan Rakho Gurudeva. Prabhu tan man dhan yarpan ho, Prabhu tan man darshan dhan ho, Gurudev darshan dhan ho, Chaitanya Anand Gan ho, Gurudev darshan dhan ho, Gurudev darshan dhan ho. Rishi Muni Sumare Avatara, Rishi Muni Vedta Ke Nai Pavata Para, Mehke Se Karu Khatan ho, Mehke Se darshan dhan ho, Gurudev
vas lijepo pozdravljam. Izuzetno nam je drago što ste se pridružili u ovakvom broju danas, a jednako tako smo zapravo bili ugodno iznenađeni kada smo primili prvi poziv od Svamija Vivekpurija o ovoj plemenitoj namjeri vaše udruge. A također i veličinom donacije koja je bila planirana. I zato smo se mi odlučili, upravo zato što se drvo ovih divljih voćkarica i ne koristi dalje za nekakve industrijske svrhe, nego isključivo služi prirodi, služi pticama i sisavcima kao hrana, a njima se mogu jednako tako dobro posladiti i ljudi. I odlučili smo se zapravo da taj dio divljih voćkarica iz ovog šumskog dijela protegnemo na ovu vrlo frekventnu lokaciju gdje prolazi veliki broj posjetitelja parka. Ja vjerujem da vi kao udruga koja se bavi jogom i koja jako polaže na duhovni razvoj znate i koliko zapravo priroda ima blagodati i na duhovnu stranu. I evo, ja se nadam da će ovaj drvored opravdati svoje ime i da će donijeti mir i zadovoljstvo svim posjetiteljima parka. Došli smo ovdje u Kopatki rit saditi jedno drvo, simbolički, zato je svih ostalih 399 je već zasađeno. Naš učitelj Paramhans Swami Maheshwarananda čitavo vrijeme nas podučava da trebamo imati 4 zdravlja. Trebamo imati fizičko zdravlje, mentalno zdravlje, socijalno zdravlje i duhovno zdravlje. O fizičkom zdravlju svi znamo, imamo to u naše vježbe, imamo asane, imamo pranayamu. O našem mentalnom zdravlju imamo našu meditaciju, imamo satsange i na kraju krajeva pokušavamo biti bolji čovjek. I na kraju ono što danas pokušavamo napraviti i oživjeti ono učenje koje nam je Swamiji dao, a to je socijalno zdravlje. To je da mislimo o drugima, mislimo o prirodi, mislimo o životinjama i ne mislimo samo kako ćemo nešto dobiti, već na drugi način biti onaj pojedinac koji nešto želi napraviti za druge, jer kao što smo čuli puno puta, da sve dok dajemo, sve dok smo aktivan član koji služi svojoj zajednici, tada smo živi i to je ono najveće zadovoljstvo u čovjeku. Kada razmišljamo samo o dijelu života kako ćemo nešto dobiti, na taj način razvijamo onaj osjećaj kao da smo prosjak. Ali onog momenta kada dajemo, osjetit ćemo u grudnom košu jedno širenje i to je ono što ispunjava ljudski život. Pa evo, ovom prilikom hvala vam svima što ste došli, hvala vam svima što ste podržali ovu akciju i nadam se da, ne da nadam se, znam da ćemo imati još puno ovakvih. Namalia Sava Umaren Ananda Hotaya Bhai Apsata Guru Me Shishyahu Apranala Juga Juga Jiva Maheshwarananda Ji Juga Juga Jiva Maheshwarananda Ji Nita
गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म